Hadien ke Jingkyntiew ke nam ke Burom de kilai po Ngut ki samla jong ke Shillong Nongpoh da ke bawan syakmat ha ki kerdan puli beper bat ki khun samla ki belawan rak medal ha ki Jingkyntiew shabar ke district bat ke jela ke seng samla Nongpoh proper ke Pynkup Burom iki da ke kiu irat award ke bela pelong menta ke sengi haying darbar hall Nongpoh kini ke Jingtemu jong ke seng samla ban Pynkup Burom iki ni kilai po Ngut ki samla ke dei ru ke Jing Ngut ban penslur bat ban aimen si miki bekin nang beteng ban le bha ke Jing puli be ke Jing le akai ki bakham shalor ha kini ke sengi la sakhi ke Jingwan ni shimintalang do Emily ke Nongpoh uba Miril Bonsi ha ke Jing don ringkat uba Gordon Tham dekhot ke Apex Council senjuk ki seng samla Shnong sengkemi uba Sylvester Minsong rang ba Shnong ke Nongpoh u president ke seng samla lumlang shilla ki dekhot ki dor ba Shnong Nongpoh ki kemi ki pa jing samla puli lembat ki dekhot jong ke seng samla Nongpoh haba ai jing kren ka te sngi na kaliang ki nongkren ki la ai ka jingero e ka seng samla Nongpoh bakla la ban pelongkum kini ki program ka belongkum ki wei ni ki dak ban ui bat ban penpau ki jing 3 minot jong kini ki samla puli shu ki la ai min sim ru ki samla bi ki deng dei ban nang ban yai minot shu ban nang yai shempang ha ka jing em ka jongki Burom menangis seni ke awal ke bakal seng samla jong ka Nongpoh proper laju air tu mensuat kerana kementerian recognize ban itu ya respon kejilong kriu kejungi kelomba we expect dari community bahawa gile ekonomi kam kebahagiaan dan contribution kepada hidup senyap lain pas wah kita boleh ni dah kai mah kita dah kai sport sebab itu benda Habadan ba recognize Habadan ko pendan Burom tolong kemarang museum marang encourage ya pia ni lah bagi supplement magari ko po naglian kunti di awal di bulan ni beliau ada di Islam ke awal Habadan ba recognize ba itu yang di Kristen gedungi satu ikan I museum bagi scam ni kiba dia kena awal nanti bentar dia okey. Agak ini pak kakak ni, jingwa jadi nang jadi start jadi tip kamdan bentar. Ini orang bagi lakut ke MA, PhD, research kakak lakut jadi kuliah. Perwat yang jadi start, perwat yang di chef di berper hotel. Kalau online betul. Nah, jadi kita mentar, dalam pengikmat mentar masuk kan nanti kita di orang lain research PhD mentar ni pun universiti kita seorang aktif orang lain research mana boleh PhD. Sudah orang yang kami hidup, akuan saya hidup begini sehingga. Karena dia orang muda dan persu. Pynkup, maksudnya Pynkup menggunakan por yang ini regular classes dan ini research perundangan kan, still tidak dibagi persen. Kamu kalau unlimited, kejiwaan ini nanti di start macam kamu kalau kalau menilai lakut antara dan dong beyond keberkahan Tuhan disebut. Ibarat khamsan ya kan, ibarat sedang berkursu beliau PhD beliau disebut. Online ilmu, bersuki ka dengan start lamu lami samjuli tempat kur. Berluar yang dengan start. Jadi apa kata musuh MC dan lebih pada kursus sekali sebelum kita. Hantam di barang kuliah benda reading one yang ka national education policy benda atau semai. Apakah sistem kan fair? Kanun long cukup mensuat. Kita kompiak di kelas, ini kita di course, pada contractor, lagi undergraduate, lagi postgraduate, kita di kelas itu. Nak kita di course pada kuliah. Di padang pas ya ke kelas 12, kita pada course undergraduate, ada MCT, dalam pas itu nampak di course dalam Pynkup, fully learner spirit ya ke education policy dapat main ini sistem tersebut. Maka yang policy baru dia mentelan kuasa. Hidup kita
Ijiklah yuan nak kuat tu. Kalau boleh. Kita kafe, Malaysia jam semua. Kita dah dia berarti itu orang kikos dalam dia. Di Shillong follow your passion. Kita sports yang kita apa yang sincere boleh kompetisi kita naik kita. Orang melayu pun, but melayu besar jawab melayu pun. Very student jom kon na tahu ada cecina kita tahu dia ada free scholarship pilih basketball lah kita pun nak ada training kini begini lah ada free scholarship terus education kalau pas lah kita sedang nak ni nak ada mempersiapkan aku akan kesan kalau determination participate kia harusnya. Jadi naik kembali di sana baru kita punya dengan lagi kalau kerja tapi jika kurang kurang. And keren Jepang jadi sports person as an individual. As a sports person katong kumne. Haba pi le kano ke sports kawai pi benda dalam education. Without education pi dan harga sports kalong apa long ka kenya pi. Kam kumto kadan haki sports kadang ka interview Da pimna ro ban kumno ban ben keren. Ne kumno ban ai jumut kiwi pat. Da ka ba keren de kalong useless ken. Haba pi dan ka education plus ka sports de kalong ka ba biang kini kiwi. Dia dapat orang tambah lebat tangka education, tambah lebat tangka sports. Kawai ting pimlat dapat orang ka sports poi be hata. Alis da pitan education pimlat belet ke ban lagi alis da poi da kata ka sports ro alis pitan education pimlat da belet kui kam syukur pak ipi para ba neju neglect ya ka education. Let langka education ro bat ka sports tu. Tak kata